Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe kwi-channel, ulike ivideo bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta ivideo kule channel wena bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena-ke ngokushesha uyayibuka ivideo zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu kunevideo engikade ngiyiphosta before le engiyiphosta njengamanje, bengiphoste-ke ngodadewethu igama lakhe uSiphesihle Nkosi. Siphesihle-ke ubekade-ke edukile, then later wase-ke etholakala, kodwa-ke nokho watholakala-ke esedlulile emhlabeni, enqunywe ikhanda, wase-ke eshiswa. So bafethu-ke kusolakala isoka lakhe leli engilifakile-ke futhi-ke nalo esithombeni, igama lalo uVictor wakamkhajwa. Kuthiwa-ke emva kwesigameko ufunakele-ke wangatholakala. Ifamily kaSiphesihle yazama-ke umtracer kwaze kwafinyelela kwintombi yakhe kusisi obethandana naye-ke futhi uVictor. Kuthiwa-ke ngesimo sokuthi-ke ebethi mayifonelwa yena engayibambi ifoni, then ifamily-ke ibese-ke ithola intombi yakhe kwayiyona-ke efonayo, wase-ke eyayibamba i-call, then-ke yathi mayimbuza ngalesigameko wathi naye bebekade bebanjwa izigebengu, naye-ke usindiswe ukuthi-ke abaleke. Kuthiwa-ke ifamily ihambile yaze yafika ngqo la asebenzela khona. Kuthiwa-ke kube ukuzwa nje ukuthi-ke ifamily kaSiphesihle isifikile. Kuthiwa-ke washiya imoto yomsebenzi esigangeni, wase-ke edla phansi. Bafowethu ayinoki ingosiwe, lo mlisa uyalazi iqiniso ukuthi kwenzakaleni. So bafethu-ke njengamanje-ke uyena msolwa lo osolakalayo ukuthi-ke uyena obulele uSiphesihle obekade kuyintombi yakhe, futhi-ke okuyena ogcine ukubonakala naye. Ngifisa ukwazi-ke ukuthi-ke kuthini ukuphawula kwakho ngokuluzwa lolu daba. Ungangibhalela kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike ivideo mawukuthi-ke awusubscribe-ile kwi-channel, uphinde-ke usubscribe kwi-channel kwi-Trend TV. Ngizohlezi-ke ngiphathele-ke indaba eyitrendayo, ikakhulukazi-ke igemegeme eyithinta-ke igebengu, kanjalo-ke namaphoyisa, ikakhulukazi-ke ukuveza isayidi-ke elihle ngamaphoyisa-ke aseNingizimu Afrika. Bafethu asiphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.